ngai kubli pi baro nga kasini bi simply kabashong basa ha lumdik umdan umtlu ha kabaning kong ngai mu yo bri try kan rado numbu no thau balapli kalat kalanti nangta ha kanega kanti bamenta ngai tu pi ba ngala sha select bande dekai nabenta ke Asian Cup jong ka arm wrestling kabalong ha Samarkand Uzbekistan adu ka khanyo tare khado absan tare mun thau banai ha kanega kanti nga ko kwa banai kubre ye mi pa ki men ki para ye mama jong madu ibala tristam ban watlat nanti ku bangan lit yo bande da kan shathi nangta ya kisang ba phero kibala yarap enga men ha katu kaba bangalit lakai por bangalit lakai jong national 45 national arm wrestling kabala along po Jammu and Kashmir kita kisang KSU KFGJP nangta kino hikai na senyantinis kamtam ke department khasi I parlok parajor kiba lai rab balai men simenga kamtam ye coach jonga ibala ye kentu manna kapor iba ai men simenga manna kapor dei iba selek nengkong shap enga na senyantinis ban chimbata hakani ke event ai kublei kamtam ro ye coach jonga I alansun marbanyang ibala ai training enga na du basdang hadu kani ke kenti bamenta kublei shubu nepi coach ba ide jonga nga ai kublei kelum lang ye ki parlok parajor ki himan ki bahing hasam ki marjan ki marpa ki no hikai bat parohi ki bala ai man simlam yang bangan let la kai hakane ka Asian Cup ka balong menta kanyo do arsan tarik nangta nakar paru ipi banduailam na banta jonga bat nakaliang ka jonga ru ngadrishtam karbang ala bangan rakyat so jong ka jingjob kublei shibun Teto nagaliang jungang akan ikapor na sini ka benda kong menai kublai lembang ki laptai kubor lembang social media lembang ki news berfer akan ika kenti bemetang semua menai kublai dekam kami anak benda kini persa jungang ka senabi sengkli besok masa ane alumding dan banyak dulu benda isi mentang belas salat benda ka Asian Game Muslim dengan Uzbekistan dan bekerja wajib arsan tarik tahu naik nomor akan niru harga kan real tarik tahu sisi kita lihat dengan mesin lembaga ini kelap tahu buat menaik kublai ya baru di belaya air mesin lam nabenta belano senyang yang ini tentang ya nagaliang ki mengelam senghalang NGO nadu ki RBF ki HNYF ki SU RBDSO buat kiwe di bangamla ada kenal dari karena sih dari negara benar kulai na betai pi bagi layan sim bagi ya snokti lang mana betai ni pusat juga bangla ben yesi menta naga jingkerman bonra ya jingjok na benta ka dan circle jungi juru na benta gari boy na benta state khamtam ya na benta gari jungi gari dia benta yang galian juga ru bu jengkeman berjuai hoblay namta berkenora yang ada thong junjong namta tang ya longi nusam jini hendai namta kari kasih di jungi kantam dari dia tenju musim ini buat baik hoblay namta bubun di belakang baik musim de nagaliang juga amnon hendai tangkoi ngabu jengkeman kawat pedang kajing terang musim juga hendai kawai kajing buat nagaliang dari musim jungi ba anyimdai ki ba yolat handai ki yoi ba handai idai ki bre ki ba balasi bam damien danyim kan ki ban perbiang khantam ya jinglot jusat ki bubun ka nagliang jungang kerpan yapi kum ki ba ye jaga sport lane ki ba snow ban ka shanlam na bata jom kani persa junga gumot ba la delong bala pin snap film namba gajingnya rap dai noi bentar lane wat gajing jimut kajing kerku do jengpi ngaliam juga ngomdon hindai tanggi ne kentien so ban shimi kene la ban ku blei pi saisin makrman ru ngila bindu akan won ra ka daga jinjob ha gani ka por ba konon pha daga jikmen won ra ko na mata gari du da blei jini tanggi ne blei shbo jungi ka Ribo Youth Federation Umdat Circle ni kerpat ya ki weipat ki perlok sembhalang rapid subha banyarap ya ikong sinabi sengkli kumbang itip bagi dan sibun kijinglut jisap haba ilet simenta stage po Uzbekistan central
Asia na bata ba kada ka jingi kun jingi ya ka am wrestling dan kaliang jingi ru ni tepat ki parlok prajor ki badan common na bata banyarap ya i kisah ban kendu ya i banwan haying jingi bad ya i kila ban kontak ya i na karpat ya ki nom ikmat padba ki badan po jangka dong riboy be ki jingi ya ki sangut ki MLA jujur ki sangut ki MDC kisah banyarap ya ini ikong sinibi singkli iban semi kmat Malayakun ya ka am wrestling stage po Uzbekistan Central Asia kenang ba kalong ka jingkatku ila banwanra ya kanam ka buram ya ka kasem ka dong kathang ka district riboy ka jela bat kari hibarok kawe tana kaliang jungi imdan sibut ki kentin makarpat ya pi kinang mi kmat ba bat kiwe badan kamon banyarap ya i kinsa baha banyarap ya i kat ka bapila banyarap kulis